Live leSwatini lilive lelisendasi nelivekati le-Afrika lelitimele. Sive seMaswati sibalelwa esigidini nengcenye 1.3 million. Lesive siticapha kakhulu ngebuve baso nangekugcina imihambo nemasiko esiswati aso njengoba lihlonishwa ngako mhlaba wonke. Lelive leSwatini libuswa ingwenyama inkosi Mswati wesithathu. Kanzi futhi liphindze libuswe ngendlela yentsandvo yesive. Lesingathi lapho khona lelive leSwatini lisebenzisa indlela yekubusa ngato Tinkhundla. Le Tinkhundla lokubuswa ngato tingemashumi lasihlanu nemfica 59. Umgomo wato kuletha intfutfuko lekhonsako madvutane nesive lesingathi pheceleti yi-decentralization. Lokusho kutsi sive kufanele sitfole lusito lapho sihlala ngakhona ngaphandle kokuchitha timali tekuhambela lusito lesiludzingako. Phindze futhi etinkhundleni ngulapho sive sihlangana khona mayelana nentfutfuko yaso, fana nekukhetsela khona emalunga eParliament. Kungako-ke hulumende welive leSwatini wahlala phansi wahlela kutsi ingabe sive sakhe angasihlangabeta kanjani ekutheni alethe intfutfuko lekhonsako kute sisitakale ikakhulu emaphandleni khona etinkhundleni. Hulumende ukanze kufanele kutsi agunyate litiko letekuhlela umnotfo kuleli kutsi litame tonke tindlela tekulwa nebuphuya kulo lonke live khona etinkhundleni kute kuvuseteleke tona tindlela tekwakha umnotfo kanye nekucucutela indlela hulumende lekumele asebente ngayo emadolobheni kanye nasemakhaya lombala ngekusebentisa lomkhono wakhe wokutfutfukisa umnotfo i-Microprojects. Lekuyinkampani yakhe hulumende lethunywe inkosi Mswati wesithathu kuletha intfutfuko lenkhonsako live lonke lokufaka ekhatsi tekulima, temfundvo, kufaka emanti lahlobile, kukhanyisa kwagesi emakhaya, kwakhiwa kwemabhloho neticanco. Ngakulokunye kukhona leminye imisebenti leyentiwa ngu-Microprojects ekutfutfukiseni lona live lokufaka ekhatsi kwakha kwemigwaco kanye nekwakha kwetakhiwo letinkhulu tembuso, lekufaka ekhatsi emabhidibhi, tibhedlela, imitfolamphilo leyahlukahlukene kubala lokumbalwa. Phiko la Microproject lophiko leliphase itiko lokuhlala nethuthukisa umnotho. Le unit ithunywe nguhulumende ukuthi ibambise ematiko kahulumende cishe lawo lachuba intuthuko emakhaya ukuthi kuqhutshwe imisebenzi yetentuthuko. Lolu phiko selinemalanga lukhona nisuke emuva ngo-1988 la khona kwakuluphiko lalusebenza nje lusebenza kakhulu nema-donors. Luhamba lolu phiko kwabonakala ngo-1999 ukuthi uhulumende akasale naye angena asebenzisana nabo laba bekunene bekuhamba. Kepha-ke siphethwa sakhona 2007 wagcina uhulumende loluhlelo waluthatha lwaselibanga lwakhe. Namuhla nasikhuluma ngama-microproject suke sikhuluma ngahulumende kucobo lwakhe lokungiyena athuma le unit noma lolu phiko ukuthi luhambe ngaphandle luyosebenzisana nematiko lamanyenda kahulumende kusukumisa imisebenzi yetentuthuko. Kakhulu siyasebenzisana nelitiko letinkhundla kule misebenzi ngani ngobe bathingeka bo-RS bathuthukisi siyazibambisana nabo kusacuba lemisebenzi lengaphandle kungasiko phela itiko letinkhundla. Uma sakhe emadibhi nje siyasebenzisana nelitiko letekulima kuze ukuthi leyo ndzawo la khona sebeke lidibhi khona kwade ukuthi labo baka betiko letekulima bataba khona bamadibhane uqhubeka umsebenzi wentuthuko. Kanjalo ematiko ka-natural resources nawo siyasebenzisana nawo etigabeni tekuletha imali lahlobile emakhaya basemagesini sisuke sinabo nakuletha gezi lotawukhanyisa emakhaya. Litiko letemfundo liyasithuma lesithuma etikolweni ukuthi kulungiswa etikolweni kungaba tindaba tishela kungaba ngamaklasi kungaba tintangasense etikolweni konke lokho siyakusebenza ngekuthunywa ngilotiko letemfundo. Ngalamafisha nje senabe cishe ematiko lamanyendana kahulumende sibambisene nawo nebase-works siyasebenzisana nabo ngoba la ngaphandle lokunye lokuchubekako kunabotebetebe labakhiwako labasita kwewela emifuleni letsite la khona sive singakhona kwewela khona. Lokunye lesigijima ngakula malanga selo sibambisene netiko letinkhundla kusukumisa nawo labathi ngesingisi ngama-community centers
tindlu kuhlanganyela emimangweni la khona sekubonakala la eTinkhundla kube netakhiwo la khona abantu batangeke bahlanganele phasi esihlahla basale bahlanganela etakhona etiphilako ukuze ukuthi lemphakathi ithuthuke kube ngila khona imisebenzi yentuthuko iqhutshwa khona kube naletakhiwo kungahlanganela phasi esihlahla ngalamafisha nje iminyeni lemisebenzi leqhutshwako ingimkhakha lehlukene nje basengibalile ukuthi leminye yakhona vele iyibe ukuthi lituwa la kahulumende limthumile microproject ngiyabekisa base correctional bafuna kulungisa lijele bamthuma microproject sibekena sakhiwo sikwende ukuthi singaqedza sikubisele kulo tiwo lase correctional ngalamafisha kuba ngamatiwo lahlukene kahulumende lamthuma ku microproject kuleyo msebenzi lethite lesevele ayisebenza kahulumende but kakhulu lesikusebenzisa ngolengaphandle emimangweni imisebenzi efana nabogesi emakhaya amadiphi dikolwa kulethe abantu ahlobile sisebenzisana baka natural resources naleminye imisebenzi letawuvela sise kulelo hlelo lesive siyatuthuka sidingo sentuthuko sisuka emangweni lapha siqala khona ngivukhohle kusho nje ukuthi lethu khama sethi nyendana lethi lapha basobhele microproject ngenhlaya kunesikhoma sokuthuthukisa Tinkhundla Regional Development Fund lesikhoma leso siqhutshwa ngiletiwe Tinkhundla kepha nasesekwakhiwa ubese uyangena microproject uyelekelela lesinye isikhwama ngisosaka microproject lesila ekhaya kepha nje base ngibekele sizidingo suka kuyo umphakathi la khona sive siyasibone khona siyalidzinga litiko siyalidzinga lidiphi la nasibona sive sidzinga lidiphi le bese kuyenteka bese bahamba baya etiko lekulima esigodzini babike khona sifuna kusomsala deep lapha sisive lapha bese laphuma twethu kulema lehamba liyobukisana nabo bavumelana nasibavumelana micro ke le kuma regions etigodzini so vele kunebathuthukisi labahlala khona labaye bathuthukisi baseTinkhundleni labaye bathuthukisi labaka microproject basebenza kanye ke bayi team laba agriculture bathi babathinza baseTinkhundleni bamthinze lo ka microproject kuyiwe kuleso sivele so la khona kudzengale lo deep khona ngiyabekisa nje nabefika khona bakhona belitoti lima bakanye nabaka micro uyasukumisa umsebenzi kuyalandzela tonke ke tingoni ngoba tingoni tibathi nyendane lefuna tilandzelwe singabekisa nje bomonke emhlaba bathingeka ukuthi babe khona nabo ukuthi bathophasisa lokunye ke bese futhi kuyanawa kule misebenzi yethu ukuthi phela sivele lusito kufanele ukuthi luhlangabede bese sibekise itolo ukuthi nakuthi kimta bogeze kufuna bekhona 10% uyothi bataye emagesini bamkhiphe lo 10% bese kungikhani ngesicelo sitha usenjetha bese ngibekisiye nokuthi nakulidip kufuna kube khona bana kwesikhwameni kuze ukuthi lesicelo lesitho nalifika bakuhlangabethelo lesitho ngalamafisha lamatuka kahulumende athetana abambisana kusasukuma lesicelo lesinye isicelo nasasenjetwa vele ngesicelo singayikojika enkundleni ukuthi inkundla isibusise nayo ibona ngoba letimanje tabo Regional Development Fund vele tuyatiphakelwa lenkundleni inkundla ibe neliphakelo leniketwe yona bese kuyadika ukuthi ke lesicelo singena siyahlungwa enkundleni noma siyarenkwa singaphasa enkundleni sikhuphukeke siye ka DC nakhona kunelibandla ka DC lelifaka onke amatuka kahulumende sibuka isicelo leso ukuthi sikahle yini nasiphasa ke lapho ke sesiyakhuphuka ke siyongena ebandleni lelisetulu lelifaka abahlonishwa na RA siyaphasa isicelo lapho sesaka RDF siyaphasa lapho ke siyakhuphuka siyaka microprojects sitawusenjethwa khona ke ngalamafisha nglombotho lohanjwa sicelo saka Regional Development Fund lengokuchazayo kamayikho nakhona kanjalo bese ngibalile ukuthi sive siyabacela baka nangabe kulidiphi betwete kulunga bahlangane lifomba lithola ku region likhona kulabathuthukisi laba kamayikho nabasenkundleni ku region baligqwalisa lifomu kunala ama teams lele kuma regions laphuma awuhlola lo msebenzi lo ukuthi vele uyamitha yini lesigaba esifunakala ngoba akufunakala umsebenzi usenjetwe nasophelile bathi mhlambe belitwete imfundo thina lesikole sisadi lesi kufuna kwateza itwete imfundo litiyata unyathela itwete imfundo ke le kuma regions kunema committee la kuthiwa boma advisory board lekungibona schools advisory board lekungibona bafuna bayanyathele lesiva bathi ovile kufunakala sikwa lapha ubusiswe nala onke lamabandla lawo ufuna ahlonishwe ngaphambi kwesicelo sikhuphuke site ka Microsoft senjeta ngalamafisha Micro ula ikhathi emthanjeni yematuka kahulumende usebenzisana nawo kusabona icelo ukuthi ithamba njani diphasa njani futhi
Sibusiso Mbingu, lo ngumphathi walolu phiko lwahulumende, uveta ukuthi ekusebenzeni kwawa Microprojects kuzuze sive lesinyenti impela njengoba hulumende ahlela ngeminyaka nangeminyaka mayelana nentuthuko lekhonsako. Mayelana nensha, kuyavela ukuthi insha yakuleli linyenti layo liyasicetha sikolo bese lenye yakhona kungena emakolishi nasemanyuvesi akuleli nalangephandle kwakuleli ngekusitwa ngekusekelwa nguhulumende ngato timali tekufundza pheceleti ema-scholarships. Kodwa ithi ingaphotfula emakolishi nasenyuvesi bese ibhekana nengcinamba yekungatfolakali kwemisebenzi lekuyinsinza bejatse lekhungetse live lonke nalemkhatsatako hulumende. Nakhatsa lokhu kunaleyo ngcinamba, hulumende uyetama ngayo yonke indlela ukuthi asite intsha. Waphakamisa tikhwama tekuyitfutfukisa lokufaka ekhatsi sikhwama se-Regional Development Fund, Inhlanyelo Fund kanye nese-Youth Enterprise Revolving Fund. Lapho khona yena umuntu lomusha ngekwakhe angazuza ayedwa acale ibhizinisi yakhe ngekuthi afake isicelo sakhe enkundleni yakhe. Kuyavela ukuthi linyenti layo lensha isitakele kwasunguleka imathuba emisebenzi. Wacosheka kati etiko lokuyinvo lenhle hulumende laphinze atfumseke ngayo kakhulu ekunakekeleni insha yakuleli. Sicalile ngeminyaka wa 2018 kuze kube ngelamuhla. Ticelo lesestip lesetiphasile ka-Youth Fund ting-200 ngamakhulu amabili lesingathi nje timali setiphumile abantu labasha lawo mabhizinisi leyo asacalile. Ngalokuthi-ke tonke-ke labantu labasha abachamuke Tinkhundleni siphinze sikucwaninge ngekubuka ukuthi ngwantiphi Tinkhundla letibonakala basapotha labantu labasha ukuthi bawacalela amabhizinisi. Siyokhona nekuthi nasenta tinhlelo tethu sibone la kushoda ngakhona sibese sesiphuma sibheka ngakhona kuyo-create awareness ukuthi sibona ngathi kuyashoda ngalapho. Sisikhwama sahulumende sekuboleka abantu labasha kungaba kubakhuthatha abantu labasha ukuthi lolu hlelo lelo hulumende walendela bona abantu labasha nekubuka ukuthi bakhungethwe tingcinamba tebuphuya nekungatholakali kwemisebenzi. Wasike nakasakha-ke lesikhwama hulumende wathi asisite abantu labasha ukuthi baphume ephuyeni baphume elihluphekweni yokuswela imisebenzi. Silapha nje obviously simele bona sihlalele bona abantu labasha labafunako abanalo lentshisakalo yokucala amabhizinisi. Sithi-ke siyabakhuthatha abantu labasha ukuthi le mali hulumende usasinikile isekhona isengakasishodeli isengakasipheleli siswele tona leticelo tebantu labasha lesititholako tiyafika mane sikhanze ukuthi atifiki kuleli zinga leli sikhombisa ukuthi cha imali lesingayifaka yahulumende itabe seseyabuya. Kungaba kubakhuthatha nje abantu labasha ukuthi abasukumele etulu bangasinga umkhakha labasukumele etulu bafikile kithi sabasita abatithola letimali. Sengaba usinaloyo losahleli nje kungenteka kube lomunye wasifaka nalesicelo wangaphumeleli. Abangapheli mandla abantu labasha abasukume lokhu lesathi abahambe bayokulungisa bakuthinzise bakulungise baphinde babuyise isicelo sabo sitowasita. Kulandzela-ke ukuthi uhulumende atikhandle kakhulu ngekusekela bona abantu labasha ngekubatfutfukisa lena etinkhundleni ngato timali. Kukhona letinye tinkampani takuleli nato letikukhandze kukahle ukuthi tisekele hulumende ekutfutfukiseni insha ekusunguleni wona emabhizinisi. Lokufaka ekhatsi Eswatini MTN leyafaka imali kuyo inhlangano yalabasha i-Youth Enterprise Revolving Fund lebitwa ngekuthi i-MTN Khula Program Foundation. Lefaka imali lebalelwa ku-200,000 ngeminyaka. EmaSwati lasazuzile kuso lesikhwama seka-17 ngekusho kwembiko we-Youth Enterprise Revolving Fund. Liyathuthuka leSwatini ngekubambisana naletinye tinkampani kanye netinhlangano letingekho phansi kwahulumende ema-NGOs. Lokufaka ekhatsi baka-World Vision nabo lababambisa live ngekuletha intuthuko lekhonsako emimangweni ngelusito lelwakhela emaswati ladzingile. Ngakulokunye nenkampani ye-Water Aid ibambisa hulumende ekuletheni emanti lahlobile ngekufaka tingwedle pheceleti ema-boreholes. Wandile Kunene lo ngumphathi walesikhwama Inhlanyelo Fund uthi kulomnyaka wa 2021 lesikhwama sikhiphe imali letinkhulungwane letingemashumi lamabili nasihlanu 25,000 emalangeni
Linyendi labo kube bomake lathi leyo yinto lebatfokotisako kubona bomake baba ngemahlahlandlela ekusunguleni emabhizinisi abo lavela. Inhlangano fund sikhwama lesaqala nga-1999 sisungulwa ngibabe ne-tea cash emva kokuthi kube nesikhalo sokuthi bosomabhizinisi labaningi abakhoni ukuthola isito kuhlanganisa leti khona tekubolekisa imali ngalokuthi bede tibambiso nalokuthi ke emabhizinisi abo mancane abakhoni kwenda bo business plan. So sasungulwa ke lesikhwama ukuthi ke sisite sivale leso sikhala leso lesikhona eveni. Kwabonakala ukuthi ke kufanele kusitekale eMaswati kungabi Maswati lasembabane manzini kuphela but kube live lonke. Kwaba ngokindlela ukuthi ke sikhwama sisebenzele ngemphakathi. Lesikhwama saNhlangano Fund sisebenza ngemphakathi lokusho sibonke bosomabhizinisi labafuna phakathi icelo kaNhlangano Fund bathinzana nemphakathi yabo. So saqala ke lesikhwama kusho ukuthi ke yonke imiphakathi eveni seyisitakele. Sisebenza on a revolving basis. Kude sithi singayikhipha leyo mali kuleyo mphakathi ubese kugcina ukuthi ke ibuye ithi ngabuya bese ke sengena ke labasha bosomabhizinisi. Sisebenza njalo kulesikhwama eveni lonke. Imali lesibolekisako sibolekisa imali leqala ku 1000 emalangeni iye ku 25000 maximum. Ngeminyaka ke cishe imali sesikhiphe kuba u30 million emalangeni per year lesikhiphako. Solo saqala lesikhwama imali lesiyikhiphile nje solo saqala sesiyafika close to 200 million emalangeni kubo somabhizinisi laba close to 23,000 eMaswati lasitekelwe ngesikhwama sakaNhlangano Fund. EMaswati lazuze kakhulu kulesikhwama akawuvali nani umlomo ngekusito lwakhe uhulumende nangelusito loluvela etinkampanini letibambisa uhulumende ekuletheni intuthuko esiveni seMaswati. Ngiyayati ya uhulumende iqhamuka kaNhlanyelo. Mina nje yangisida kakhulu bengihlede ngendi lutho. Kepha nje ngangena kiyo kwasho ukuthi imali yabolekisa kufuna phinde siyibuyisele. Namhlanje ngiyasebenza umsebenzi wetandla, ngihamba ngicuphe kubojozi bomaputo, ngicuphe emabhele, ngibuye ngithengisele abantu lamakhaya. Ngizuza nami ngikhona ukuthola abantu sinkwale semlonyeni nebantu abami. Ngingakhuthata nje kulabanye ukuthi mhlawumbe nalena yenkhundla lokhanza ukuthi kufuna inhlangano nibe ngi10. Labava ukuthi banesasasa ukuthi khona abangafuna kwenda nabo bangenyukela enkhundleni batawusitakala. Khona ama-project lawo entile uhulumende enkundleni sesiphofaleni kakhulu achamuka na-microproject. Lapho khona uhulumende asakhele khona emahhola kwanyalo nje emahhola ethu lakhiwe mabili noma ke lasakhiwa amane asangakapheli kepha nje asesesigabeni lesisetulu. Kamkhwele nje likhona lehhola selakhiwe selifulelwe selishoda kancane liphela. Shose imali le siphe yona uhulumende inganga 1.3 million phinde nasengevini nakhona imali lengawo. Maneka lona selisele kancane lisengakafulelwa. Phinde futhi khona kamkhwele nje enkundleni yethu esiphofaneni lapha ebloweni komshumpula abantu bese bangasakhoni kuwela netimoto. Imoto bese tisala ngesheya kepha ke bayasakhela liblowo nakhona nje seliyanga sekupheleni. La khona nakhona lakhiwa nje lithi 1 million. Lelo blowo lelo lakhiwa lapho netikolo ke tikhona nakhona lapha sisite khona etikolweni bomkhweli high school la khona kwakhiwe ama-class kwaphindze kwakhiwa nabo admin block. Cha mina ngingaqala nje ngidumise umphakathi wakithi ekubambisaneni kulama project onke la khona lesendeke efika lesigaba lesi. Umphakathi usibambise kakhulu wabita abantu bawo wabahlalisa phansi wabakhombisa ngaphandle kwabona labantu labakhona la bekude lokungendeka ngoba konke la project athingana lamandla abo. Lana nje amandla ahlangabetiwe kube netihlaba kuba nematshe babuya abantu bakhombisa ukuthi cha leli block siyalifuna leli. Lokusho ukuthi konke nje lesikwendile cishe ngoma microproject nje usibambisile eblokweni eMzanzama letulu lelibude over 7 million is from microproject nemgwaqo lesibuya kuwo is costing 11 point something million, which means ukuthi sibonile ukuthi cha uhulumende usibambise kakhulu futhi ke kukahle uhulumende ngoba vele ubambisa labantu labakhona labadinga lesidingo lokho ke bemgcowa into ungayicela
bathi nasebakunika ukhanze ukuthi naye sebakunikile so ukhanze awusakhona ukuyisebenzisa ngalokuthi sekudingakala amandla ke labathi akungenela 25% ukhanze sisekude into zethu yakhanza ukuthi into zethu onakala kula kithi nje ngosama umphakathi wakithi awungubonga kakhulu uyibambisile inkundla konke nje lokwendekile kukhona kube khona ukubambisana kuze nje ama project onke nawabona aphelile aqedwe ukuthi sive nendlungulo yawo yala mphakathini ubanjiswene kakhulu impela siyabonga. Yes, intuthuko lasilethele yona siyabonga uhulumeni uselethele nathi isikolo liyabona isikolo lesi siqale lapha siludzaka kodwa kwathi akabonakala ukuthi lapha bayanetha abantwana kwabonakala kwahamba waseka konakala ukuthi uhulumeni uzosakhelana isikolo nalidolobha lezange sesilibone la lesilibone edolobheni eMbabane kodwa sesilibonile la ehlobane lapha bokuthiwa ihloba ngemehlo kodwa nyalo seyibonakala ukuthi iyahloba vele iyakhanya usithile uhulumende wasakhelana isikolo nemgwaqo ukhona soyabonakala manje sengefika ukuthi asifikela la ndololo lentiyela siyabonga kakhulu uhulumende lasithekiko lolusitho lesitho longaka ngoba besimangala ukuthi abantu abethu labesuka la bayofunda ledlangeni kumnyama besuka ebusika nje besuka kumnyama la bahambe kunesiphatha bayofika le ukhanza abanye bahamba bakhala la endleleni babukhalisa siphatha kodwa ke ngakuthi uhulumende wazi wasitha sathola nalo usitho lolukhulu kangaka siyabonga kakhulu uhulumende kuthi ngathi nakulomunye angathubeka ente njenganaku nadolobha ngilibona namhla la ehlobana nami egameni letakhamuthi talenkhundla yaseGilgal mhlambe naletinye tinkhundla lesiyamene nato ngibekise nje yakhulu yasedvokothweni leli block leli litaselekelela kakhulu ngoba bese ngingachaza ukuthi nalinile vele bekwendeka vele nxa kuphela emalanga landzelane kungahanjwa la ukhanze ukuthi ke abantu sebayatsikamedeka kuya emsebentini kuya esikoleni kuya esibhedlela umsebenzi ke siyabonga lokho ukuthi indzaba elibloho yona vele inzala nangikhumbula kahle nami mangicala ukuhlakanipha kude umhlonishwa bekaya ngakhuluma ngalo bayendile imitamo kodwa nje siyabonga ukuthi kulesikhathi umuntu asehhovisi nathi sithi masifaka isicelo ku Microprojects sithole inhlanhla ukuthi lifandeke leli bloho leli ligcine vele lakhiwa angisho lokuthi masicala lokukhuluma lenzaba lena sibita sive labaningi bavele nje basihleka bathi hawu sesiyawati lo mdlalo weni loyo kuko kafika bobani nabo bani lana bathi kakhulu libloho kwagcina kude akusethusi nje lento yena kodwa siyabonga lokuthi Microprojects sihambe naye sisanda ama funding proposal wasiva lagcina libloho lakhiwa siba kamkhweli nje la lo mango lo tonke tinto besinethwa litulu sinethwa imvula lapho sigangeni noma ngabe kunemhlangano la emphakathi noma kunanaba labamuketsa ngekudla bebanethwa litulu nyalo sesibonile ukuthi ngeke baze banethwe litulu ngeke size sibe netimvula nekuthi noma nje mhlawumbe labanye sebafuna kutokwenda imisebenzi yabo lethite lemkhulu njengaloko kushada bekunene ngiyacabanga lokuthi la indlungulo itasivumela simane sikwendele khona cha mina ngibuka uhulumende wethu uhulumende wembube enkosi yami asebenda ngoba lokhu lengikubonako la kithi kamkhweli kukhona lapha engakubona khona lokunjengakona lokho ngiyabona nathi ngazalela kuthi kube nakithi kungathi kube nje sesikubonile sokukhona la kithi ngiko ke sibonga uhulumende wembube ukuthi cha hayi impela uhulumende wembube utane mfutho lomkhulu intuthuko lasilethele yona usakhele isikolo ngala la idlangeni usakhele isikolo usakhele neclinic netindlu ke basakhele esikolo nalokunye nje lokuningi labasendele kona uwawona lo mgwaqo phela kona noma bomubi kodwa zayendelwa kuhulumende waba khona sine zathi isitelo esihamba nje bangisho usho ukuthi ngayidolo besiphuma la nanthaba sishona le etinyawo siyembabani lidibhi kuza sakhele uhulumende sacela
ngenhlupheko lesinayo yetingomo bonke nje tifuyo. Lidamu lebesidibhakilo belikhashane kakhulu ngoba ledulu ngemphakathini. Besihlupheka ke kakhulu naleti mpahla tisifela ngalokuhamba indlela lenzeka nalo mhlabathi tiyawugedula. Sase ke siyasonzela uhulumende ngekulandzela inqubo. Sasonzela kibo bathuthukisi nenkundla basibonisa lokunene. Bathi teke kube basibonise sase siphuma singena ngito tonke tingoni tahulumende letingtona tiniketa lusito. Kwagcina ke vele kuvuthiwe basibalela tifuyo letifanele tidibhe la. Basicwaningela nalama kilometer kusuka le lapha besidibha khona stela. Wathola ukuthi vele kuyasilungela ukuthi singaba nalo lidamu. Sase ke siyacela kiyo inkundla isihlanganise naye Microproject. Wagcina ke vele uhlangene lusito silubona nalo solithutana. Nathi safaka ke amandla kakhulu. Sisive sala kanhlonga sibi. Njengoba namhlanje lidamu seliphelile. Nathi sibonga yena uhulumende wethu kusinakekela uhulumende wonke nje ngoba naye Micro siyathi ukuthi solo liphiko lwahulumende nenkundla solo ngihulumende. Sibonga bona ke kakhulu kwekuthi nje basendele lentuthuko. Mina ngusiphelile gogongwenya. Nginebantwana bami batukulu labafunda la kulesikolo kule crash. Siyabonga nje kakhulu uhulumende kusakhela le crash ngoba lesikhathi basafunda lapha enhla bebabohle bathi yagogo thina sisafuna kuya esikolweni ngoba lapha nalinako litulu siyanetha. Siyambonga nje kakhulu uhulumende kuthi kulesigodzi kulomango wakithi lahlobane asakhele nasakhiwo nasi. Singavete sivene kuye kusive sebhlungu uvula lidibhe uve sive sikhuluma sefika etiwete kulima zanga sitakali sefika kuphuka zanga sitakali sasitwa nathi intango tenkosi taka Microproject kusivisa bhlungu lokho ngani ngoba kube sekuvela ngathi Microproject dininto enkosi smart donors kanti babamba Microproject luphiko lahulumende letimali asebenta ngathi Micro la ngaphandle tahulumende bekunene so ke vele masinga bandlululwa bese sithiwa laba dinini laba vele bese mhlambe sekugqekwa uhulumende kuye kusivise ebhlungu lapha sagqekwa uhulumende ngiyele ka education ngafuna ilolo lokuthola sihlabathi bangangisidi ngazi ilolo ngayithola ka Microproject lokho akusiphathi kahle ngani ngoba phela Micro i-department yahulumende nanibona ilolo ka Micro nibona isayini lethi Microproject sive asadi ukuthi uhulumende eqobo lwakhe lona noma sekulapha akavele uhulumende atvunyiswe ngani ngoba naye lo Micro solo ngumfana kahulumende so ngalama fisha nje sithi lokho asikuqaqisa siveni ngoba sekunemalanga solo kusigila inkulumo ukuthi laba bekunene laba belumbi nami nje ngibona majaji ngosami ngakambingo bakambingo balapha kumathapha laba khona kepha ke ngihlala ngisekhaya stake ngalama fisha zamanje ukuthi asibe belumbi sitho tininte enkosi simaswati bekunene. Sive semaswati sithumisa kakhulu umsebenzi wekuletha intuthuko lekhonsako lena emimangweni ngelusito lwakhe uhulumende ngekusebenzisa lona luphiko lwakhe lokuletha intuthuko etinkhundleni labatiwa ngekuthi baka Microprojects. Sithi khula livekati leSwatini ukhule undlondlobale ngakuto tentuthuko lekhonsako.